Nurse na sila puros. Sila ni IG. Mga nurse gihapon. Si IJ, nurse ba di ay? Nurse sila duha gihapon. Yung wife. Saan sila? Si IJ. Nining. Nice kayo. Pila ni ka square meter day? 200 galing ako. Oh, tsada. Nice din ako ng space na. Ikaw rin nag-design sa balay. Ikaw rin nag-design sa balay. No, actually, ang nag-design. O daan diri sa Pueblo. No, hindi. Ako ginawa. Ah, imo gyud. Ah, okay. Ang nag-design, ang amiga ni mga architect. Kung ano siya sa, kung ang karoon, minimum Australian. So, siya nag-design, kaya may siya license. Pero ang nag-execute, ang akong pag-umangkon niya nga. Engineer. Okay, where do you go to school? Oh, Savior. MJ, can you open please? Sa Savior. Sa senior? Oh my gosh. Good school. Grade 1 pag itita. Grade 1? That is space gayud. So which one do you like? This or this? You want to try this? Okay, great. Ooh, this is really good. Okay. How about your mom? Ask her what she wants. Does she likes cranberry or pineapple strawberry? Dito, summer dito. Ano yapon? Come on. Uy, nagdala pagit silang cupcake. Is that your glass? Okay. Sinining wa niya? Wala, tuwas ka po lagi. Oh. That's yours. Yes. It's like red wine, isn't it? No. You're not. Ikaw yung sakstorya sa imo dito kay. Puro YouTube na English ko na yung tanaw. Oh. I love playing Minecraft and Roblox. Oh, so you're an expert on Minecraft? And Roblox. And Roblox. And Roblox? Oh, gee, I don't know those kind of games. So, magpap ako gagmay nga plates. Thank you, Aidan. That's so nice of you. Nice basta plate. Uy. Pang Valentine's. Sinahalong pang gamitin ang magagamit ka na sa cabinet. It's my purpose, right? Lagi. You're done? Okay. What about if you give them like napkins over here? No? Like how to bake? No. Oh, you should start learning. My mom said that she will teach me how to bake soon. What? My mom will teach me how to bake soon, she said. Okay. Yeah. Can you move your mask? Nice. Come on, you get. Just drop it. Which one do you like? This one. Chocolate. Oh, this is so yummy. Oh my. Oh, thank you for the goodies. You be like children's doctor. Heart doctor. Uy, grabe. Big cardiologist. Big cardiologist. I always want to also do surgery. Yeah, of course.
become a heart doctor. You will also do surgery. You'll be replacing hearts. You'll be fixing hearts. Well, yeah, you will learn that eventually. No. You They'll fix get it. from somebody else, but you will learn from it. Ma'am, kanay kaayo. Sa sulit ko, Yan, nakita mo ni Edwin, day? ha? Nakita mo ni Edwin? Namatay naman sa Edwin. Oh my God. Hindi. Kachada. Hindi naman ko mas diniupat. Ha? Oh, boss freezer. Kani, a chiller. Ang wala suga. Ay, pero wala siya suga. Kani, may freezer. Ah, okay. Nada yung shaker today. Freezer. Ice maker. Ice maker. Ah, okay. Ay, chada. Uy. Invest na lang ko. Ikaw, hindi mo na-explain na naman. Wala, gibutang sa nako sa ref. Saka ni? Pati ang floor kay carpeted. Wala, uy. Mato ka. Sa second floor ha, kay wala pa. Dili biya kay init day ang imong balay. Ay. Naka-shared bathroom din ha. Morning ang imong master's bedroom. Kaniya. Kana. Pero ako nang butang ng furniture. Sinsa man ni day selling na siya? Or sale? Ano siya? Dili, iaambot kani ano ni decoration. Initial yung decoration. Kani Lagi. Kani mo ni iyang project yun. Nga iyang ibutang dito sa silong. Wala pa rin. Isugdan pa lang yung wa pa ganyan niya na humay. Ang bedroom. It's cold here. Bugnaw kaayo. Bugnaw kaayo. Where's the light? Nice ko. Nice kayo. Nice bed. Ang walk-in closet, wala Nice pa yung mga room. shelving. So then, Asa man ang walk-in closet? Meron. Pero sulat. MJ, Sulat. Ano yung Ang CR. Ay ka nice. Oh, nice kaayo. Asa yang oh. Tanong shower. I have my shower. Napakuy ka ng art diha sa kilid mo. Hmm? Tanawa. May see I dan. already know. May see ay ka nice sa iyang lavatory oh. Nice kaayo oh. Ay nice kaayo. Ano ko, ang mga towels nila nako. You want to take a bath? Wow, nice shower. May shower. Pero ang tubig lagi dire mo stay kaya yung Kada bed oh, nice kaayo. salamat lagi sa baliligad sa dito. Nagi. I know what the book is. It's messy. Messy, good boy. You know what it is. Just like our blinds in
What? 2:30? Remember this baby we ate there by last time? Where? At night, we were Yeah, I know. Hindi pa bitaw ta sa beles ng puyo. Na siya diha din. Na matulog na siya diha, magluto mi ka ng bilo-bilo. Nang murag biniglit ba nga ang iyang unod niya kay lingin-lingin bitaw nga ka ng pilit mo di murag palitaw nga lingin-lingin.